Assalamualaikum mayam kum tawrige paw khatung mayam da thamjram ge Iran amasung Israel tawnri sidi tum mayam su tarim sigi paw makhaise do sida hojik ki minute ani gi mamang ni ko nejrin hari mafum sida mioi kulni thoyam su yam sathine sokpoi wani se open fire ni Israel gi taraf tagi madraidi somna makka al auda hospital harisida mi kulhum thoyama sai to thopoi wani hojiki na mamangi hojik minute ani gi mamangi update ni ko se si ya khoi gi west bank occupied west bank madraidi gaza adom gi pauni adre makharum kum thrak lega Israel force na makka right tawi khoi karai de west bank sida Tabus, Madraidi Nablus, Madraidi Somnabu, Jenin, Madraidi Kabatia, Madre Arabi, Madraidi West Bank, Asima Kaisira, oh, Magtaujik, Nakalam dan Namdraga, Nakalam the Tine by the Dutare. Haju West Bank Manung Siriam Satina Maka, Iran Israel gi Langi Paudusu Tabno Makaram, the Dumhaitrake, Ahan Bada, Gaza Sigi Pausimayam Tabikhova. Death toll see rise for Israel attack on 8 seeker in Nezrin corridor si danaba yam satina hojik mi kulni thoi latest hojikini mi kulni thoi yam satina sokpagi wani adreidi somna bu mi kulum thoi ma amka al auda hospital har sida dair al bala har sida mi kulum thoi ma sayid to thopai wani Israel ki taraf tagi Madridi somne su amko west bank dasu na blues Madridi amma janin asima khaisi de yam sathina ekoi ground person adre mai ke mari je lambi se pura ekoi gi sida photo gra lai se video gra lai se pura ya khoi gi lockdown de su hena sathi rub jatuni adridi somne na bu Tehran manung da haukiba hingche aina hydro arang aina dum tek sumayam de idna thadolum ni Tehran manung de yamna kanna Israel gi taraf tagi nuclear side hoigra side hoigra yamna kanna strike torana sida makoni jet fighter humpu ni season akrize 120 minute lep tabi ganta ani kanu manung sida Tehran manung sida yam sathina nairambagi yam sathina strike si torombagi pauni adu hojuk mokpu masida makoina har sinabu mi chama gi mathakta sai tawrumbagi wani ko gaza ma hojiki Iran manung da makoina tawrumse adui matung da Iran gi taraf tagi amukka hawragle missile capsule be drone capsule be aduna maram oraga Beersheba hari bo mafam se sida makoi gi train station ama loina close tawkra southern Israel dani mase masih loimak train Madraidi amma loina A to Z loina makoi de shut down ni aduga logeda Beersheba hariba mafam sida channel 12 haina ama sulai masida Beersheba sida masisu athu bada Iran gi taraf te haraisi athu bada adugumba arangi strike sida Iran da taw sida Iran gi media center Madraidi nuclear site ama masi yam sathina sokpoi wani adugi matungda Beersheba sida attack si taw bahore Beersheba sida attack to basida mohogi sumisi mi manga Israel gi taraf tagi harmi ko mi manga khaji kharak so yaina madugi matungda makka Iran farman jari taw khre Beersheba da hojiki channel 12 haina le si channel 12 si mokogi Israel gi lomik te na kanam tawrba Netanyahu gi channel ni so hairi masi athu bada khali taw be haina Madraidi Trump ki taraf tagi amakka nauna amakka khonglakle Trump ki taraf tagi harsina bo hafta ani matung ma join tawbugi wani lines hojiki Iran amasung Israel ki kanam se war se man harise Madraidi somda taina bu ira China ki taraf tagi statement lai Israel gi against tani hari imakai che China gi taraf tagi su Russia gi taraf tagi su adra arang pawam khakna tabna bu Twitter da ama da X da mayam ma yakhoi gi India gi student
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯨꯁꯥꯠꯀꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯆꯤꯟ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯕꯗꯅꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯄꯨ ꯁꯣꯜꯒꯅꯤꯔ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨ ꯇꯧꯒꯅꯤꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯁꯣꯜꯕꯩ ꯃꯇꯝ ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟ ꯇꯨꯖꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯋꯤꯇꯔꯗ ꯇꯧꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯆꯤꯟ ꯊꯤꯔꯤꯕꯅꯤ ꯇ꯭ꯋꯤꯇꯔꯗ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯒꯨꯝꯔꯥ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯃꯈꯩꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯀश्मीर लोंगी अमरोंगी लोइना हन्नरामनी अयामबदा माद्रेदी सोमना अमक्का टाइम्स ऑफ इजराइल दा हारिसिनबु महोइगी हजिकी बसेरबा हारिसिदा याम साथीना हेवी डैमेज हाइग्रदि लोइग्रे हेवी डैमेज हरदी नमिकते यामनि साथीना सोकपगी वानी माद्रे सिदा अमका मखोइगी तरफतगी टाइम्स ऑफ इजराइल दा हारिसिनबु ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी मखैदा तंखाई में न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान दे लेरि मखैसी तंखाई में मखोइना 0.5% हाइब तारे 0.5% डिस्ट्रॉय तौबे वानी अदरैदी नुमित चुपा हाइरि ईरान की लंचर मखै कोई मिसाइल लंचर मखै नहलसु नहीं नुमित मरनी मंगाने दे हाइरि इजराइल की तरफ ते ईरान की लंचर मखैसु लोइना तंखाई में डिस्ट्रॉय तौखरे तंखाई में डिस्ट्रॉय तौखरेगा करोम देगना बा ईरान की तरफ ते मिसाइल लाइसे करोम देगना ईरान दे हजि लोइना लेबा मनुंगदा अखोइगे टर्नल मनुंगदनि ईरान की मिसाइल पुनम हजि अदरै थोकले गनि हजि कनोमदे स्ट्राइक तौरसे इजराइल की मथकता अदो सिदा मयामनि पाउसे मचा मयामनि तेहरान दसु न्यूक्लियर रिसर्च तेहरान दा आईडीएफ की तरफ ते एयर फोर्स ना हिट तौइ मिलिट्री फैसिलिटी याउना तेहरान मनुंगदा माद्रैदी हजिक बसेर बाहर सिदी याम साथीना कनम तौबे वानी याम साथीना अखोइगी डैमेज तौरम्बे वानी ईरान की स्ट्राइक सिदा अदरे सोमना बो अमदा अदरे सिदसु सोराका हॉस्पिटल सिजु क्लोज तौखरे अनौबा पेशेंट लौद्रे याम साथीना मासिजु महोइगी याम साथीना डैमेज होबे वानी हजिकी सोराका हॉस्पिटल हर से तेल अबेबता असिसु ईरान की तरफ है कि हॉस्पिटल दे अटैक तौब नते हॉस्पिटल की बनाकता हेड क्वार्टर में अदरे अटैक तौब नाइन स्ट्राइक तौब नाइन सोम द पाउसी इजराइल की याम साथीन सोई माद्रेदी ईरान की याम साथीन डैमेज होबी वानी अदो पाउसी डिटेल्स ता हजिकते हौगत पसिदरी पुंग तरेत तारे हजिकते हौगतलिमनी अदो तबने इंगना गतानी मतुंग द डिटेल्स ता फजना पाउदु पिरागे हजिके हबु माइके मरीदगी याम साथीना हजिकतसु स्ट्राइक से तौनरी अमा अटैक से तौनरी तो मखा ताबा अपडेट लापदा डिटेल्स ता अदुम पाउदु पिजरगे हजिके सिले लोइजरे सलाम अलैकुम।